omwejo watirwa abashomesa bwa nyuma yo kumutebenkanisa kusibirwa mu irwariro omunyishengero Francis Mwizuke yayeraganisa kutandika kuhera mu cyogu abirarwe musiniya yo kubanza okusiyasiniya ya mukaga shomero rugumeho kandi ryongere gukora kurungi konkane cyango kandi kikuru no kurangwa amagara g'umwana yakira kurungi kandi twamuronderera indi shomero yayongera kushoma kuba umuntu wo mugasho nyinshaka. The law should take its course. The people who are culpable have to face the law. Secondly, the people who are culpable should compensate. Nitwankabe bembezi nitwiza kureba kitora mukore konka those people who are culpable should meet the treatment expenses. Oguhona yashashura sente z'irwariro ezabaniza banzu bw'umwana ogu kandi aho turi kugambira ebi we mukuru w'ishomero rya St Victor Secondary School Katara aho mu cyogu bamutunturize akakwatwa bitunga abashomesa biyakwatanise nabo tebakakwasirwe wera kikaba kirabire kironje kandi kishomerera kugira ngo umwana akatunga ibizubu kandi yaterwa yasisikara munonga konka ntsima ruhanga kugira ngo umwana akizire kandi nayongera kubaje nawe cyo sagumantoro ndoko akubasa kumuyamba kureba ngo yongera kuba kurungi okose kitwegesa kabazire kitwegesa nangwa nabo abina bano mashome n'abatagine mu kugira ngo tugume twijuma abana bito mu mashome turi kubafa. Nishima mnonga sima MP okwiza akasa surabiri yona yirwaro niwe turasa surabiri yirwaro kandi ayona kupana transport umusho wanje umuka nisima mnonga wabara MP angara mwishe umushawa yirwaro rya DC Medical Center mu Rwizibwera yatugambira mbera ya Morini kandi kwamusibira ari mu mbera nungi aho kuba tuzatakutambura atunabasa kutambura kandi akije bironda bitarije twamudressinga tubireje ahero birije so mba kujanja rumka Purizi umwana w'umuntu ishomero ni custodian w'umwana w'umuntu yakumwana we ngwaze kushoma yakushashora school fees note yakumuha security note yakuprotectinga life so okugenda ukatera umwana yo tinyine nshongano basa ku disciplining umwana but you cannot kill nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwiri.